وهند درا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفيا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. مالك أفاول كل فتمو. الحمد لله رب العالمين. فكير عن قفلتني ربي نسكن نور بربادو شغري تنا نجيها في فيا وجين فكخنا ولك أبمو غينياف ربي كينيا هذا تومو الراب كتي غنتي أفيران أفيراتيا حواسا لانجي أنا إسنا فيرتي akka abbootiitti akka qeeroo akka hawwanii akka shamarranii akka mootummaattis akka majlisulaalaattis afeerraan rogoo hundaanuu anaa afeerratee guyyaa akkarraa ani makkaan jiraachuu ture. Allahu akbar. Qilleensama jijjiirameetiitu hanganaa isin irraa na tursiise. Harakaaniin ilma kiyya kaniin bakkattii kana kaa'ee bakkattii kana kadeemee musiibaa isinii bu'ee obsa rabbi isinii haa hannu. Obsa rabbi isinii haa hannu.
wajjiniin bakka kana fidadhe hawaasa laangeewwanniniin gaafadhu ilma kiyya eeysa keeysanii himannaan isinirraa qabaataa akka jalaa taaka jaa lammee isaan ilmaan kiyya eeysa keeysaniin isin gaafadha lamaami sadeeysa ilmi kiyya anin tuune qabrii jalan dheyne yoo laangee itti kaka'u taate mana kiyya seenee mana kiyya dhokatee maan taa'in yoo qaamni mootummaa bakkattii kanaa kadhabamu taate namni nagee isaa eegu kadhabamu yoo taate maa mana kiyyatti hin dheeysinii anaatiitu hin barasa ilma kiyya waan ta'eef inni gartee inni sadeeysa ummanni harargeen nuti tokko harargeen itaabaa wanni jaamu hin jiru bakka yoonii fi namaan bakka kana fitu dhabe tiyyaafiin dhufa jee ilma kiyya kaniin bakka takka kaa'e silkiinarra dhufatanii waan ilma kiyya kaniin bakka takka kaa'e na jalaa fuudhaniin sananaatiitu hin bar amma isin hawaasni kiyya namni ana mataa kiyya irratti hin guutannuu namni jedhu ni jira leerkool qabaa kan guutannu jedhu ni guutattanii martii keeysan alkool qabaa haya alkool qabdanii gaddeebisa biitii tuni biyya olomaa gurguddaadhaan badhaafamte jalqabaas Sheikh Abdallah yakka khayshee Adam Tuula Allah yarhamuhum khayo gutakalle amaaniin buufan naawi isa rabbaranne je'anii Sheikh Abdallah yakka Sheikh Sambululu Sheikh Abdallah Nuuro Sheikh Ahmad Watar sotaa Sheikh keenya akkuma kana Sheikh Abdulatif khasootu gama khasheenni keenya Sheikh Watar roonni yoguunii fi dhufe yoo ganti qaalii isaa godhuutite wacaafaanii rooba deebise jaan yoo ganti qaalii isaa godhe wacaafaanii rooba dabruu deemu as gori ganti qaalii kiyya godhe horroo biji'ee rooba as deebisaa jaan Sheikh Abdulatif akkuma kana Sheikh Qaasim akkuma kana hayyuu ulamaa Sheikh Yaasiin akkuma kana Sheikh Muhammad nageessoo Sheikha jalqaba Sheikh Ahmad Watar irra qare haashiyoota fiqiidhaa kan irratti qare akkuma kana Sheikh Muusaa Addeelleeqa ulamaan qutamaan gurguddaan hundinuu irraa bahan akkuma kana Sheikh Usmaan Haajii Haqurraa torban biyya wallooti qara'anii fidan akkuma kana Sheikh Ahmad Watar Sheikh Liyii Caatee Sheikh Abdallah Haarun Sheikh Ahmad Gaale olomaan qutamaan gurguddaan tokko lamaa miti ka biyya tana biyya godhee ture namni hundinuu bakkattitti alabaa haa taatu darasaa ulamaa maqaa biyya hundaa diin islaamaa akkan tuqamneef maqaa biyyaa eeguudha qabna namni martinuu maqaa ulamaa gurguddaa kanaa eeguudha gartee qabna lidaa gartee kanaaf hawaasa kiyya ise ka islaamaa namni olomaa'ii dhalee ni soomishee isin malee hin jiru har'a ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن كينيا بادية مقالان من دا أي علماء ناباس التجرة أي طلباء علمي قاريا باسي في ناكساجرة إسمي قرتيخنا حواسنا كينيا كم نتراتكم من دربان بدا قمنوجي مقالا بادية علماء بكا هندني قبسيف الراس بروس منازل تجارتان أولودا ستي بوتان جارتي ستي بوتان أن المخي شيطها
hajji deemuudha hajji deemin waa'ee fuudhaati mana biyya dhufee isaa darasichi haadimni isaa tokko awwal mari'annee guyyaa ganda kiyyaa badhaasa kitaaba hadaa'iqa tokko sheeka ilma kiyya sheeka haadhaa fidan yaa sheeka osoo kitaabuma kanaa wajjin qaanumaallee geessineeyii naan jeena mulan akkaan jeeyin jeen ta qaanumaa tokkomfa isaa taate isaaf beekaan jeen lammeeysaa warra laangee beekaan jeen sadeeysaa aali qabaa aali isaatiin mari'ataan jeen wanni wal mari'anne ana jiddeemuudhaan duratti waan fuudhaan akkanaa dhufaa hineeyne ittumaan dhufe malee walumaa galatti isin namni hogguu rifatee fi nadhuf akkasanin naasimattan guyyaa naasimattan bakka kanarra dhaabbadhee akka rabbi nurraa beekutti akka hawaasni nurraa beekutti sheekottumaan beeka gaa darasaa namaa kannu hanga darasaa namaa kannuun nama ulfaatu darasoota kiyya nama 200 kan ge'u kaamirri majliisa kiyyaa jiru ka horeen jiru bakka kana fidee hanga naa tartiiba gootanitti bakka kanaan deeminaa jee akka Harargee lixaa Adam caffee nu barsiisanitti akkasittiin bakka kana damee majliisa kiyyaa bu'uura majliisa kiyyaa madda majliisa kiyyaatiin as kaa'e isa qofaami kun aanaa Arsii aanaa shanan kutaa Arsii aanaa shanan kholu amata tokko geemma amataa fi wayyaman lama keeysa jira Sheikh Abdulakiin harma achi dhaynee turre achi qubatee aanaa shanan kholu akka ajaa'ibaa barsiisutti jira nuti Oromaan waan sabummaa fi akka amantaa Islaamaatti namni waan sabummaatiin deemu guyyaa qiyaamaatti qabrii irraa ka'an nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam da'uwaa fa innahaa khabiitha riwaayaan biroo funyaan qabate waan asabiyyummaa waan qabiilummaa waan gosummaa akkana funyaan qaban eeytana dhiisa kirii ayyooysii dhiisaa jaa akhi waan akkanaa biraa deema warri samiitiif warri dachiitiif wallaahi
ثم والله أنا كما تاكي يا يوني سن كنبيرا أردم تتاتي وياك يا أمان الرعاقب لتنمني سنجمين أنقودي نمني وان كان هردفو أما الراخي فليتوب إلى الله كما ربي أولاني هاتو بطو هنجل واني كنا إني أرما هاتو إني بكبير هاتو ربي صداي شكب أمني كيان نمني قول أكان أما هاتو جريتي واني نتي اتبالله اتي أقلمي بيمون تقف دين الإسلام قرآن حديثة من قد دولا مخرب دين مغيسة إيس أن اتي أولا اتي مبل شريعة إسلامات نما شريعة إسلامان بين ربه صداني مجلس الآلات تجير وآية دين فانقودن نما دين بلش نما قرته مجلس الآلام ديرون كبوخن مموتم ما سنين نمان خبيام موري سجو اتياني موتم ما أكيان من علماء إن الحكومة يحكمون ما لا يحكم الكتاب والسنة جاء موتمان وانا دين سا قرآن في الدين ولا في الدين موتي جاء أكمي جنان نمي تو قرما وسنا نمديبا غارتي كماليبون قبل نماسام والتمان ولا جيسر حقا والإيمان ربي صدات نمي هنا كان أبو ربي صدات دون دين هنديس والكسسن في الدبيت والدابن رجائي تجيجان رجا داني أكساسا الرافوداني حديث قرآن إيسا وقل مورا موتما دبدا خافاني مالي أكنا ما خنا إيسا باسر موتما باسر ليني نما ربي صداني وان صداتو دوجي تنبي خاجلة أفان قولان كمديني ناسوجي نجي سنيني نجي بيا ربي نجي إيغانونجا أمنتا إسلامان نجي النوام نمي نجي ربي صدايتو أبيتا أودي جمو مجلس الآلا يسنغافت وأنكم مجلس الآلا دلائتي مجلس الآلا رابو ريفو دبتن ندرة خناف اسم أمتا تينيا واسا تينيا وان دبن نغيست إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا إذا تينيا قلبي تينيا قرى خينيا تفاونا خينيا إرادا فتموت وان دبن وصون دبن نلالو ورمو يقوم أقمك توكيان من دبت نادرة مالين دبت نالالو دجان من في نادرة جرمين في جالالو دجان وان انتاني خيس إجتام نبي عليه الصلاة والسلام إلمنا ما تبيتك دبت لايك إلها بالا قلبي الآن كذا كذل الله دلن سورة بيت اتجلنا ابتجان من كيس دكتاني جان خناف أن دبينين أرمتي سنت الأمتنا لاندي شيخان بودي رب رتبه ديتية شامو وترجلانتو إذا بودا قرأ تربني في وائل كانت ملي سمودا عنكم سماذين دكتار أما تديدني في تكغي سانجرمنا شيكوتيني ننقم سيسا نما يدولا إذن باس إفن زموينتو كنو إنو بابورين جيسريوتا أرمان بجيلا نانوتا حرر جيلتا بكما شيطان لك شيء مصطفى نما أمتا خدوان جلتو بكالي واقعفتا أمتا كماليكوت آدي فلانيتي نسيم لا بالي نكالتي نسيني قباسة جين ورحوي بدناتي في ورح دارولا بروتي آدي أكان علماء سيني قبسي اسم منو مناجارا جيني تنبرادي حرر جيلتا تنين أنفروا فنان جلات الاتباد تنين سبي اتباد كما قا عثمان الرا مقان شيخنا حرر جيلتا نرخد حرر جيلتا بيتية بيتو قايسين فين بيي بوتو لسون تناسني مقان دين أمبي عرسي لقيتين شيسرا خلوبا جلا قرى دقبينا يقرون أفتشي قدبي بيجي چطور إنك يتناوي سننيسي بيي عرسي تبكتين اتجال خانا دبوچون لمي إلين سخن الرانمان الدامال قبو أجوه رد سودان تابل چونا قبو
abbaan kana waan anateef nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam aliyin yaa aliyi jeen yoo namni lama wal dhabe if dura teessisi hamma nama lachuu dubbii isaa dhageessutti tokkoof ittiin godhinii jee amma zaman akkam keessa jirra yaa gantafi na dhageessanii hawwan kun na dhageessanii biyyaan zaman akkam keessa jirra amma namni waan takka dhageenyaan qorqorruma mobaayilii isaa if duraa fudhata if dura kaa'e leebo ajandaa tokko jira bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah mee eenyu hatti haasa'u jiru eenyu haasa'u de tun mobaayilii isaati zamana akkanaa keessa jiru zamana qorqorra if dura keenya qorqorratti haasa'u nama kana bira wanni kun ni jira namni kun otti himatee nama kanarraa dhagee maalin diin akkam keessa jira shari'aa kam shari'aan akkana jedha gizeeniin ani sheexxahaa deemuu dhagee nama jidul haraam keessa jiru armarraa naddawwalan innaa lillaahi innaa ilayhi raaji'uun achumatti himu watakkan dubban ilmaan darasaawwanni akkami jiran bichaan gaaban kaan deemanii kaan asitti hafan hin jenne haa deemees haa jiraatu haa taa'ees hangaan dhufutti achumanne eegaa je'anii darasaa bira geessaa maashinaatti qabaan jee ilmaan kiyya ija boohaatiin achiin fuudhee armamu ija boohaatiin darasicha tokko irraa namaa ka'u warra qara'ee beekatan isin ilmaan keessa namaan kannitani kana itee qabdii kannita hangaanan darasaa kana fedhu rabbumaan na beeka sheekootti hedduun qubsi karaa kanarra ol deemu gad deemu hangaan sheexxaa irra goree laalee bira dabro sheekootii birootanii qubsiisu laaluutti hin jiru kanaaf an abbaa biyyaati abbaa biyya hundaati sheeka islaamaati osoo sheeka ganda tokkoon ta'in ummaan kiyya ani dhalataan kiyya aanaa hombolchaati araddaa siirgeeni ganda saamteeti bakkiniin jiru dirree xayyaaraa aanaa dirree xayyaaraa danda'aniyyaati ruuhiin kiyya ruuhii islaamaati qaamni kiyya qaama islaamaati nama takkaa gosi eenyu jeen gosa tiileen bee nam tokko gosa kiyya nan beekana maana gaafata gosa tokko ishee gosa tamii ati naan jennaan gosa teetiin jee ati gosa tiyyaaye gosa islaamaatiin jee gosi islaamaa eenyuuti jettana diitiin jee sirraa galche maana gaafata inni gosa tamii naan jee abbaa gaddaafaati kanummaan gosa na gaafachuu deemu sanuu waan gosa si gaafateen beeytaan ni beeyta wayi sin laxxafuu deem falkiisaa dhiisi qabachuu deem kanaaf yakka waasa biyya keessa akkam ta'an qaallichaa halkan faltii namaarra ejechuun yakka dhiironni tun tanamaati moo taloonii tiyyeeti harkaan tu dhiiroolee laaluuni urgooyi tiyyeeti afaanii fi funyaanii har yakka waasa biyya keessa akka gartee na duraan ta'an imaltuun kutee dhufee niin jira abbaan bakkattiisanii manni harargee lixaa keessa dhaabame san anaadhaan anaa jaaraa jee muhaadaraan achi jajjeefamteti karaa kanarra sheedhaa yoguun deem muhaadaraa hunda taniin deem karaa rabba hijeetiin hin dura karaa rabbaa akka inni hawaasaan wal bor bakka kanaa muhaadaraa dheqa leenjii majliisa kiyya gakkaa'ee achi darasaa wal barsiisee akkanatti akka intalti yogguunii fi heerumtukaa aruuza yogguubaat ooshaas baarrees maasasaas hileeysaamii adamammad akkasittiin si qoraaseesfit yakki siraayis namaan arreefuuf dadeemiin jeesan ka dhuftees kasitu ana olomaa'ii gurguddaarraa afaan ta'eetiin akka gamtaa olomaa harargee lachuu akka majlisulaalaatti ka dhuftees ni dhumama bakki dhagees mana keenya dhage bakkattiin kunis manni keenya bakki hundinuu diina islaamitti bu'urra ka bakkattii tana hawaasa qaraase ka if qabee laaluus ana
kaachitti isa abbaatii sana akka namni hundinuu dubbiin abba qabdi. Oromoo yogguu maaf tokkiyyaan raqa lafa jiruu fi allaattiin samiirra wal fitti ijaan. Raqa lafa jiruu fi allaattiin samii wal nyaatti ijaan. Osoo abbaan dhimmaa jiruu wanni kaan achi mana dumuudhuuf hin jiru. Abba qabdii dubbiin abba qabdi. Ha dubbii kanaan baruu barbaade jiru. Abbaan ana bakka akkanaan na qoonnaan jechuu osoo hin sodaannee ni saddaqa. Ha dhufuu barbaadu xayyaaraa fi makiinaan na dhufu. Abbaan dhimma kanaan jala muree irra deddeebi'ee akka haasawa arma keessaa qufaa tokko kara dhiiraatiin kara dhalaatiin qilleensa irrattis ganda keessattis qufaa tokko guyyaa irraa booda akka namni tokko waan sheexaatiin qufan hin qufan. Muriisee deemee jalaa namni fudhatee maal nu godhee maal ta'e ni areeni maal ta'e ana hawaan dhimma kana baree dhimma isaa kan isinii fiduu qabu waan. Taaboo kun isiniin ta'u isinii ta'a dhimma rakkina isaa kan duubarra fudhatee akkuma duraanuu fidetti an bakka kana yogguu fidu bar sheexaa jalqaba karaa sarkamaa karatti gagawaa kan fuulso karaa sanii wajji dhayi muhaadaraadha na yaamanii bakki kun akkam isii taati asii yoo xiqqoo gammoojjiidhaa lakkii naan jee sheexaan ka'eetiin bakkattii ammaa ba'asiis wajji muhaadaraa guyyaa jimmataa dhufu osoo isin hin beekin gorsi godhamee isin biraa kun akkaan itti nama fuusisu waan hin beeku biitti taaniis tana biitti tinoo hayyeesii taati tunni taatii naan jee sheexaan akkasirratti harma fidu dura isa garsiisee tunni taatii irra fide malee osoo isan garsiisin ija qabee bakkatti kanan fide. Bal'inni isaa nuu bal'ina rakkinni isaatiif nuu rakkin mataa keenya gubbarratti ulfinni ulamaa osoo isa qofaan ta'in ulamaa qubsiisuun dhiyana ruuhiis akkaan muhaadaraa bakkattii tanaa isin hin jeetti akkaan gorsa bakka hunda deemutti isin hin jeetti namni aalima hin qabne nama mataa hin qabne namni aalima hin qabne nama ija hin qabne nama gurra hin qabne nama gaanii biyya keessaa dhadhu nama bishaan dhadhu aalimni sadarkaa addunyaati aalima jechuun quraana lafarrate innamaa yakhsha Allah min ibaadil ulamaa namni ana beeku nama na beeku jee rabbiin kanaaf waan fokkottu waan ajooytu guyyaa qiyaamaa itti sablan armarratti itti sablan kanama walitti mufachiin namoonni biyya kana keessatti akka sabaa sablammootaatti barachuudhaan haa ta'u barsiisuudhaan haa ta'u dalagachuudhaan haa ta'u biyya bulchuudhaan haa ta'u ati Guraageedhaa deem ati Amaaraa deem ati Benishaangulii deem ati Jimmaa deem ati Arsi ati maali wanni akkanaa biyya keenya keessatti argamuu qabu biyyuma hunda keessa wanni kun argamuu qabu. Namni walirraa fuudhe wali soddummaa qaba wajji dalagata waliin dalaga waliin barata olamaadhaa maddii takka ta'a waajjira tokko walitti akkana wali seennee dalagaa rabbiiti tun. Kanaaf namni waan akkanaatiin deemu rabbi biratti itti sablanna akka diin kaddannu akka hadiisaa quraanatti asdachaanu akka wal maqaa olomaayiidhaa eeggannu akka diin eeggannu akka wal eeggannu dhaamsi kiyya kanaan isinin jaa maal naan jettan hawaasa naan jee narraa deebaltanii beerka ol baasaaya ol baaftanii sheexaan ilma eenyuuti eenyu isinii fide ilmaan jala dhufe san darasaa sheexaatiimi maaddaarraa hin namni hanganni if katabaa jee amaanaa imaamaa fi ammaas katti aanu kaniin inirraanfan ustaaxanas hawaasa laangee irraa afaan fuudhee laangee nama sheekaa nuu qubsiinis hin jaangee manguddoo laangee irraa nafide ustaaxanas armarraa ganaa badiin qilleensarra warra haasa'e hunda
isaan gaafachuuta. Abbicha qilleensarra waa haase khalafa waa haase bakka seentu laallat na dura teessee haaso'itan maal mana kiyya taa'ee sin haasee na dura teessanii haaso'itan yoo osoo nan hin dhufin qilleensarra nama haaseesse namni hundinuu lafa hin kaayuuta ragaadhaa wajjin lafa keeysan ammaasiif kanaaf akka isooytan abbaa keeysaniin jira namaan mari'adhee akkana adiin irraa fuudh damiina bichaa deema horee guyyaa saniirra rabbi rahmataa godhum damiina san nama na dura dhaabbatee kun osirraa qeeballe naan jee isa rabbi rahmataa haa godhu rabbi rahmataa haa godhu rabbi rahmataa haa godhu kanaaf arraas bakka tii sheexaan dhaqe qaawaan silaa an dhaquu deemu narraa cufu yoon namaan bakka kana fidu dhabe naa dhufaan jee nawaasa sanii dhiiro hawaasuma san hawaasuma hawwii guddinaa san kaniin akkasii jaalladhu san zannillee itti baballeessa warri isaan armaa fuudhanii bakkaanan kaa'ee geeysan wallaahi zannitti baballeeysan an hawaasa qulqulluu zanni ittiin badu warraan zanni itti badeetiitu jira laakiin min gaafadha akkanaan hin dhiisu min gaafadha kanaaf ani dhaamsa kiyya gartee ka xumuraa du'aayis isiniifin godhaa namoota obboleessi keenyalleen kan dhufee jiruutiitu gartee jira arra du'aayin ejjirraa fidellee isiniifin godhaa biitti beela keessa jirti roobni dhabameeti jira rooballee gartee ni kadhanna inshaa Allah hundummaan gartee keeysan haasoo kiyya warri nagagasaa jirtan qilleensarrattiis ajandaan fasa'aluu ahla dhikri in kuntum laa ta'lamuuna jee rabbiin yoo waan beeyne nama beeku gaafadhaa hiije abbaan waan kanaa anaa sagalee kiyya wal biraan naageya ka gaafachuu barbaaddan ana gaafattanii nama biroon gaafatinaa abbaan dhimmaa anaa hara iimootiinis hara ustaazootaatiinis namnummaan tokkolleen ajandaa kanaa lafa kaaya abbaa keeysaniyan anarra yoo qiimii kan qabaatamu ta'e abbaan fedhe sheekha akkana nu goota ijaa sujuudaan na gaafadha namni qiimii narraa qabu warri lafaatiif warri samiitiif an namni niin dachii tanarraa galatoonfatu wallaahi summa wallaahi nama yogguunan dogongore dhaabbatu naan jeen galatoonfatu nama kaniinan badiirra jiru na dhiise ufuuf carbe haa ba'u namni san nama badiirra yogguunan jiru dhaabbadhu badiirra jirta nama naan jedhu sani kaniinan galatoonfatu badiirraa walaa eeynu diinal islaamaa kabajnu haa eeggannu risaalaadha baannee jirra waan nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam baate san innaa sanulqi alayka qawlan thaqiila waan ulfaataa nurra jira nuti ulamaa'iin nuti sheekootiin nuti ustaazootiin nuti xalabaan ilmiidha hamalata risaala warra risaalaa ergaa rabbiitiin deemu ijji shayxaanaa ijji rabbii ijji hawaasaa nurra jira ifaa eeynu imaamu Abuu Haniifaa nama tokko mana isaa sagaraan duraa facaate faltuma looniitii bar irraayi rigeen mana qaallicha kiristaanaa irraayi faltii sarti jeen yaa sheekha maal mana kiyyarraa dhiidda jennaan kophee kiyyarraa mana keetiin faltiin facaate kanaan irraa siiribu jiraa jeen yaa sheekh amma faltiidha mana kiyyarraa naa dhiitee jeen jennaan wallaahi najisaanan keessa jiru irraa hamaadhaati shaadaana qabsiisi jeen achuma shaadaa qabsi ahii namni deemee takkanatti jeen kanaaf nuti namni namaan deem ifeeguudha qabna quraana baannee jirra waan nabiin alayhi salaatu wassalaamii baate baannee jirra badiin nuti balleessinu badii akka nama tokkootii miti بير نبي ربي سبحانه وتعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء يا بير نبي واذكرن ما يتلى في بيوتكن من خيسا كيسا وان قرأ ملالا إسنا كان مبيروتي متجئين
علماء لا يستوي ولتنكتا ونمي بكم سقموا في خبيكم سنقم نجي خلاف إلا سرتي ساسونيكي وردتشي تيجيز دين قدمنا أمنتا إسلاما ببنفنا حراشي والناتو لفن قطو جان سرين في والناتو ورابي سون الراني جان أمنتا إسلاما كقرآن كنيا توكو كقبلان كنيا توكو خنبين كنيا توكو خنبين كنيا توكو خاقيدان سنة والجماعة ربي إنما المؤمنون إخوة متيقبلون إسلامات مسيس لا إله إلا الله وان كان على نمي هم بنوبيا قياما اتجافتنا رب صدادا اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله نبينا عليه الصلاة والسلام وبساكنا وديتي على هل بلغتني يا ربي أنا جيسي اللهم شهد يا ربي رجاتي يا ربي رجاتي دنيا الرابودة حول لانجي منبودو لانجي دردر لانجي مجلس لالا اينو امار مخيساخو انا اتيامني انا وجي ناسو ملي نما توكو ولا تكلم بان كله فرتي لفرتي كجرت ركود جرت فتاتين قمسما بكتنا سمودا يتكر كامبر ركود فتاتين قمسما اسبودا يتكر كامبر اسني gala namni tokko yogguu jaartiin sokkiti sababa agartee intala kanurra jaartii yogguu wal dhaban aboo mana diigan mana kaan diimee mana kaan hin jaarru jaar akkana jaar rakkoo dhufte finnee tolchinee sammooda hawaasni kunoo sheeka dhabe akkam goona abbaan keessanan amma sheek Jamaal Aliyyi takkaa waan bakkattii kanaa silkiitti hin dawwal takkaa itti dawwalee hin beeku nama inni keessan nurra guddaatii beeke akka qallaa kanaa misanuu gaafaan sheeka qubsiisurraa eegalee ilaa amma rakkina amma argame kanaatiitu yaaboo rakkinni bakka kanaa argame mee akkamuma taane jee hajjitti akkanatti waan daqiiqaa lama hin jeenye akkana akkatan wali jee maaliifin mari'adhaan dhimmiti bakka hundatti na laalchise ganda keessan honna mana wajji geessin jaani akkasii wajjiin na duwwaa waan inni godhe dheengaddachi aanuun sheexxaadhaan fooqii majlisa keetiinaa ijaaraa akkana jeen jechuu dheengaddaan dhege qursii kuma dhibbaa dheengaddaa kana bitee fideefi jidduuta sheexxaa'umaan nagarsiise isiisan sheek Jamaaliif bar qursii tana bitee naa fide irra naataa inaan jee sheexxaan nabira gattaa'ee sheek Jamaal kanaa du'aa'ii boona qursii san irratti kaniin darasaa kiyya ganama subii itti ol goree du'aa'ii godhee guyyaan dabareesaan kanaaf hawaasa kee isin jaallan diiniin quuqamtan warra ganaallee diinii quuqamu rabbi isin haa taasisu warra ganaallee diinii quuqamu rabbi isin haa taasisu amma dubbiin keessan abbaan qabdu eenyu abbaan Sheesmaani afaan tokko hin jaa ajandaa kanaa keessanii lafa gana hagaafattan sheekeen Sheesmaaniimi isin dara isaana beeytaniimi duraalu laalaareenii bakka biroo sheexxaarra dhufee maddi duraa san kiyyumaafee sigalee dara isaana dhageessanii abbaan keessan kun oo dhufeeni hin jiru dhageessanii namni harmatti hanga sanuu waa isinii jajaju jirus namuma na bira jiru dhalataa harmaati natti himaniitti namuma kana hangasuu bismillaahi jechisiisee ijoolleen tun jeeqamtee jennaan haa jechisiisu ajaja kiyyaan isinii jechaa jira sheesubee kanaami hin jiru kunooni jira na duwwa jira ilma kiyya amma na bira qara'u jira nama geessifateemi amma dura dhalataa ganda kanaati hangasuu lafannaa qabii akka ijoolleen sanna duraana biyyeeyne ganda galtan keessatti abbaan keenya dhufe abbaan sheexaa dhufe inni isa hawwaniin manguddoon shamarraniin hunda manguddoo bira haa harman jirrellee kabira naa geessitan abbaan keenya dhufe
hanga inni akka nu godhu nuti bakkattii kanarraa huzuu maal jedha Quraanni huzuu iyyakum jaamoo maal jedha mishigii teessan tan eega qabattan akkanumatti taa'e taatee isinii ta'a achirraa hawwii guddinaarraa gakkaaseetiin hanga asitti hunda fixee akkasitti isinitti deebi taate boondaan isinii taate beerki Oka marka, masya Allah. Rabbi sinajalat, Rabbi sinajalat. Gam toko damini, dullome ilmasa bakabuse, oga dullome bakabusu. Dubbi nini baati jahaso, jirtumat devi tibutu, jirtumat devi. Jaartiidhaan yogguunii fi inni bobbaa kutee damiinni akki jiruun caqasaa dubbeeyyuuti. Ganama yogguunii fi inni hirriibaa ka'u ilmi isaa duruu dubbii kutu. Ammas galgala yogguu galu duruu rafe inni abbaan isaa. Jaartiidhaan ganama sa'a 4-5 kana wanni abbaan jiru ilma kiyya yogguun ni gale dubbii qoreerraa laalladhu je'iinii. Dubbii qoreerraa laalladhu je'iinii hogguu baatii yaa dubbiin inni haasa'e guutuun jirtuu taate irraa boodarra hafeeti dubbii maaliin haasawaa miitaanuu jalarraa hundinuu naa deebite jee taa'ee irra abbaa jedhe abbaa dubbiin qoree qabdii jee hayati ilaa ammallee dubbiin qoree qabdiin dhageenyee jee leenaa ilmi kaayaa abboo jennaan dubbii yogguu dubbachuu deemtu dubbii namni isii sirraa ala jiru hin haasayin jee hogguu dubbii takka dubbachuu deemtu namni dubbii kanaa abbaa irraa hafee ji'ii gaafadhu akkasi dubbii eegali jee dubbiin ani haasa'u dubbii akkasii armarran namni amma itti haasee ati maaltu siyoon maaliif ooftan maaliif fuutanii siroo kan hin jiru arman jiru shari'umaan nu dhoorkatan kanaaf hangaanan isinit deebuutti sodaa rabbiitiin isiniidhaaf sodaa rabbii nam tokkolleen dubbii bakkattii tanaa akkan sossobu silkiidhaan ganda keessan maaliif tokko akkan geesse namni sheexaa keenya dubbisu sheexaa nagee qabda fayya qabda nagee alhamdulillah sheenilleen dhufe du'aa isinii godhe siinii du'aa godhe abbummaallee fudhat akkaan arma maareen miti kashoo miti achi marma wanni kanaa namni nama walitti jiru jannatumaa seenu jedhe nabiin alayhi salaatu wassalaam namni nama walitti jiru namni dubbii mannaa nama jidduun deemu jannatumaa seenu jedhe sodaa rabbii qabaadha arraba keessan eeggadha guyyaa qiyaamaa ibiddatti seen qabrii keessa bilchaatee isan ciiftan namni hundinuu kan nama hamate kan nama arrabse kan nama dhaye haaka namaa nyaatu hundinuu qabrii irraa ka'uu ni deemu rabbi sodaadha an sodaa rabbiiti kanin isiniidhaaf hatiyya kana dide kunoo na bira ta'angaa ummannini nama namaan miidhaju mootummaan hin waan dhiif on dhiiftaniif hin dhiiftaniimi odoon dhiifnuu jaan isaanii tiyyuma tana yoo gootanii so'aaba harkattan ooyite ammoo tiyya tana gootan so'aaba harkattan yoonii fi kanatti ci dabartan ulee kuuftaniituma nagee jau jettan tanaa wayya moo tagamanaa wayya abootanuma rabbii tanaa wayyaka namni ulee muusaa dide tafiroonnaa fuudha jaan akkasani feetani hin feenu kanaaf ana abbaan bakka hundaa ija takkaaniin deeme ija takkaan bakki hundinuu naa walqixa darasaan hundi hawaasni hundi sheekootiin hundi hajjimmaa khayruu baaboor kabaalee kaarsi haarargee eessa na bira walqixa sawaa ka akkanaa miyye guyyaa qiyaamaa naa himatu isinii isinaan godhin khalaas guyyaa qiyaamaa achit naa himatu kanaaf wanni biroo hafee isin ammoo yoon dhage guyyaan isinirra dhaqqabe wallahi abaariin irraa buutanii beeka abaarsan fuudhina waaniin isiniin jeet yoon dhugumaa diinii quuqame yoon biyya tanaa quuqamee shayficha kana kanii fututaan nama waaniin an deemuun na lakkafee nin balleeysa jeemaa jiroon isin abaar wallahi isinirraa hin harkadhu
ناموس وقد أمات وليناتات بديناتات ربي سودان أيون سندنا جيراتي واتي ربي سنر نما جلمي نمي ميدمي حرك ربي جل قبر دعائي نما ميدمي إسافي ربي جدو أني تكلم جلتو يا نبي عليه الصلاة والسلام دعائي نما ميدمي إجي تيفي إجي تيني ربتي إجي ربي تيفي إجي نما ميدمي ربتي يشايرين ربا خناف إن شاء الله وجل ربي سناياس آمين جا تقر ربي سناتاسس بأفونا لله جا جا مرتي ليسنو أفونا لله أستاذنا خنابيز أفونا لله جا أتي زي فبوي ثاني أفونا لله جي أفونا لله إنني أفونا جي كان نمني خمين الرقباتيوني في جراته هاي والبير مقتل سلتيتي بدي مكان انقبو أنت مرتي أكسي جاوما ركو تكلي ننجر تجي خنام ولي جلتي روبا نوروبو ديدا يو في جلتو دي ورزني والبلي ستنون دي أفونا لله أفونا لله أفونا بلون كان فوزدرتي إن شاء الله kun dhufe armaan isin bira gartee jira osoo roobni roobne galaana lafa eegan isin amma osoo roobni hin jirre galaana lafa eegaa jirta amma galaanni ana roobni anaa dhufe galaana eeganii tasboot dhageessanii laasayna qablalmada waan jaansanka duraan galaana lafa eegu jirtaniimi as booda galaana ka eeganii kanaaf inshaallah وجل ربي سنايات وجل ربي سنايات وقل ربي سناتاسد وقل ربي سناتاسد شيطان خيناس بكت اكت ربي تيابلش ربي تيابلش قال لربي آخنو قال لربي آخنو دند سنين ربي آخم سيسو اسنيس كي سنين مل ربي سني عافد ربي سني عافد أكر جاري أن انديه ربي سني عمرت ربي سني عمرت أنيس خرار نمسيني خرار ربنا هاتين تخزاتين تمشزاتين درقارتزاتين إفت ربنا نركسيني ربنا وجه آجرا ربنا وجه آجرا وانا رمارك نخنا ربنا آجرقا ربنا آجرقا ربنا آجرقا يا ربي هي نبينا نعبد ديني خيتي ننكريت يا ربي هي دكخنا وانبرو بربادومي وانبرو خجيلومي يا رب تم سخيتي نوتي جرات يا رب خسين ديجو سو فجاسجو يا رب نرادور حدين ديجو دين فجاسجو يا رب نرادور يا رب نرادور يا رب نرادور شيطان مو بكده کے رب تنو ہاتو حاسب اس کیسان مل رب آخايو موافق رب نو آخن موافق رب نو آخن رب نو هارو ہر کا کنا کرے دنشا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم سيبا نافعا اللهم سيبا نافعا يا رب رحمتنا يا نورو يا رب رحمتنا يا نورو قلبي تني تقرب بنو هاغون قلبي تني تقرب بنو هاغون قلبي تني تقرب بنو هاغون آمين 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 إن شاء الله ويا بالله أماسيس يقولي في وتقعد أبتة دبي كري يقوم بيجي بتة أما وننا الراجل توتيس جرا نماني ماتو هو إنامي نموت سدين تقول رلان جايني ماتا تقول شيطان علاني ماتا تقول رعوي بالدناتيني ماتا آنجي نما ميكاني مات أقول سدين كمي مات بودان دبي جرتو فيته دبي لميسا يتدي بيا ورق اللي سرد دبي تيتنا لايتان amma mawjirra na oitun isinirra barbada akkawan torbihan guyyaa lameen kana keessa jirtan rabbi sodaadhaadhaa gaarii wanni fokkottuudha waan fokkottuu hin oofinaayi lafattis qilleensarrattis hin oofinaayi asumatti waraaj lafa kaayaayi dubbiin abba qabdi waan abbaa qabdu ana abbaatti ta'a jettanii hin deeminaayi irraan beeytanii nama waan kana keessa beekuu jira ana inshallah wajjala rabbi nu hayaasu mee asumaan obboleessa keenya sheeda keenya shee jamaal aliyyiittiin dabarsa
inni waan tanaan faallaa waan jiru kaayi mee isumaa fi kannaa salaama dee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama pada ibu kita untuk ini. Anak Allah sebut malam berbadu. Garu ini amat be. Ami sebulan tu kau buat, buat dari kali saya nak guru mana. Angku macam bau kisah kisah mana, rekod rawat ni berbunyi tu. Dua biyyatan namni naannoo abbaadho bakka jaan kana nuti gaafa dura ilmii qaraanu abbaadho dhaquus abbumaa qaraa jaan makmaaksa baha kana guutuuti akkana jechuun bakki ilmiitti qaraane isa ture dur abbaadho dhayteen abbumaa qaraa malee way qaraatiidha abbaadho dhaquus abbumaa irra dhaqataa jaan gaafasan shirii baasanii asiin kaanii karabbaadhoo gayyaana meeshaa qaraana garasaan gaafa jettooti asiin kaanii karabbaadhoo gayyaana muglalladii meeshaa qaraana mugni dhiisii achuu gaduu qaraane saboo dhiiroo kun gubbaan ni haraaree gaafa jaalsan mugni jechuun beeku muglalladii jechuun nahawii keessatti gama xumuraa kanatti dhugaa hubachuu deeman qaraan muglalladii abbaadha jechuun yeroo boodaa kana biyya gootaa biyya elemee qilxuu biyya jaarraa abbaa gadaa akkana jedhanii beekan jarri kun waan ajaa'iba isinin ta'u elemee qilxuu sheekh qaraasisaa ture osoo qabsoon eegalin osuma qaraasisuun roorroon itti hundannaan qaraasisuun ishee qabsaffite jaarraa abbaa gadaa sheekh amman watarfaa isaanii fitii qaree jiru akka naawii deebi'anii qaraan deemaa fitii qofa qaraatanii qaraasii naawii qaraa adeemi jaarraa majruu gaafatee akka naawii seenanii naawii baratanii dhaloota amma dhufu kanatti naawii dabarsan namni godhe jaarraa abbaa gadaati amma watarfaa. Kabiraa wanni keessa sirriitti isinii ibsu biyyi tun biyya goototaati biyya ulamaa'otaati ulamaa'ota hoggaa jennu sheessan bululoo jechuudha beeksanii ganda sheessan bululoo jaan dhaloonni ammaa kun ganda beeka malee sheessan hin beeku sheessan amata dhibba dura du'e yeroo dheertuudha yeroon isaatii sheessan bululoo jechuun nama warra tokko bululoo qabaa warra tokko immoo yaabataa qabaa warra tokko gammoojjii qaba warra sadi qabaa ilmi biyya tana namni ilmii barsiise ulamaa amma jirtu tana warra ulamaa kana barsiise dura sadarkaa meeqatti ilmaan sheessan bululooti warri amma jiru warri akka shaamoo watarfaa jechuun ilmaan sheessan bululooti. Sheen manquul kareefuun tana sheekni asirratti dubbatu sun gaara mul'ataan dhalateet doolutti barsiisaa ture. Sheekha sheeyyaasiin tafsiiraa sii galtee amma kaniisan gartanii gaafa roorroon jabaatte roorroo sanii jecha argeessa dhaqee argeessatti makiinaan ajjeettee sii galtee amma jee tafsiira kafassaru sheekh zafuur gaafaan irra qara'u waan naan jee ta qalbii kee keessaa dhaga'uu diddi ulamaa nagura dabre keessaa kaniin dhaqqabuu dhabu sheenaan narraa ba'uu didde sheeyyaasiiniiti. Tafsiira sheeyyaasiin dhageessanii sheen manquul jaan kun sheekha sheeyyaasiin saniiti. Sheen manquulis dooluma kanatti barsiisaa ture dooluu jechuun kun ogaasirraa sa'aat akka deemanii ni miila. Akkasuma sheekan hedduu biyya kana barsiisaa ture warra ammaatiin gari isiniitiin kaasaa warra dabrees kanuma ammaan kana naa dhufu waan sheekni kaaseetiin irratti dabaluu barbaade sheeka tokko maqaan na jalaa badee adeere sheek Mustafaadha. Asitti laangoo kanatti sheek Hussein sheek Alii asuma qaraa'isaa ture akkasuma sheek Abdallaa Basiiraa dura geessanii sheek Abdallaa Basiiraati sheek Ahmed Basiiraati sheek Abdallaa Basiiraa عالمة حاجة الراتي علماءين الدنيا تلنا جو درسان سالن में तो जानन तो पल्ले में गुंजन درسان सा दिन वला फातर नमना पैसे में हिंदू
biyyi isheen sun itti barsiisaa ture biyya kanatti barsiisaa ture Sheekh Abdallaa Basiiraadhaa jechuudha. Sheekh Abdallaa Basiiraa bakki inni taa'ee itti barsiisaa ture Boomuu Ganda Jaamii Jaaniini Sheekh keenya Rabbi rahmata haa godhuuf isheen soofata Sheekh Adam Tuulaa isarra qare. Dhageessanii Sheekh Adam Tuulaa asitti barsiisaa ture biyyi madarratti Sheekh Adamiis asuma baratanjee itti gaafa hajjii dhaqeeti hajjii keessatti namni keenya waan haala magaalaan beekne makiinaan galtee achitti ajjeefte hajjitti jechuudha. Rabbi rahmata isaaniif haa godhu. Sheekh Abdallaa yakka amajjaatan faadarrallee egaa afiramanii garee isheenii dubbatan Sheekh Abdallaa Argoot an Sheekh Abdallaa Argoo namatti tajriibaa fi riyaadaan irra qaree isheen biyyaan darasaa isaarra qaree jechuudha. Rabbi rahmata haa godhu Sheekh Abdallaa Argoot isaa afiramanii jiranii gaafa kan irra qaraatee qofa nan gaafatinaa malee egaa waan garii naman gaafatanii jechuudha. Sheekh Abdallaa Argoo namni beekanii jira as keessa eessa qaraasanii Sheekh Abdallaa Argoo baabbatti nisa qaree ganda keenya irraa daqiiquma 30 deemanii Sheekh Abdallaa Argoo anama darasaa sheeka sanii irratti qaree jechuudha wanni isittiin hin deemu jechuudha. Namni biraa Sheekh Usmaan Haaji yeroo dhiyoo kana akhiratee inni ni ture ganda Adam Galmootti barsiisaani diidoo bakka jaaniinitti jechuudha. Isaanis asuma barsiisaa turan akkasuma tajaajila waan isinii himu Sheekh Qaasim Addeellee ni beekanii? Sheekh Qaasim Addeellee marraa sadiidhaan Doktor Jeelaan fuudhee bira geesse taarikaan irraa katabaa namni taarika ulamaa biyya tanaa beeku namni umriin dheerattiisaa jira jaanii yeroo kana Dirreedawaa kana deddeeman dargaggoo bira deddeebi'anii ganda Alillaa jaaniinitti dhiyoo sana akhiran amata beekama amata sadii hin turre ulamaan gurguddoon biyya tana keessa jirtu baddaa gammoojjii biyya fagoo irraa dhufanii taarika irraa katabaa turanii nama ilmi fiqii barsiisu isaanis naangoo kana naannoo kanatti barsiisaa turan jechuudha. Eeganaa gama boodaa kana eega dadhabe jechi gaggalan malee warra asitti barsiisaa turan isaanis. Kabiraa Sheekh Mahammad Gaalee anuu dhaqqabee yaada irra dhaggeeffadhe ciqilfatee kitaaba harkaaniin tuquu kitaaban baratu ogeeyyoon xixiqqoo ta'e taate malee namni amma jiru kun isaan dhaqqabanii jiranii isaanis Sheekh Mahammad Gaalee asuma barsiisaa turan ani Gaalee sanitti hundaatte ganda sheekaatu. Ganda manaa namitti dhaladhe mana sheekaa iddoo daqiiqaa lama deemu. Fe'anii caatee nama amatti 78 jidduu barsiise. Asuma barsiisaa ture caateetiin asirraa daqiiqaa 20 deemu namni miilaan qaceellee deemu makiinaadhaan kiiloomeetira inni taatu asuma jechuudha. Akkasuma Sheekh Abaadir Arsii namni beekamu jirtanii naannoo kanatti barsiisaa ture namni hedduu isaa dhagee jechuudha. Sheekh Abaadir Arsii gaarii beekama asitti biyya kanatti barsiisaa ture isheen beekida asumaan guddaawwanni qabatan isheen gosa hin qabu ibiddi bishaan sheekni gosa hin qabu jechuun gosa irraa dhalate ni qaba gosa guutuun dhalate biyya guutuun dhalate imaamni tokko biyya jechi biyya naman salaatu gosa isaa qofaan duubaan salaata biyya guutuun duubaan salaata gosummaan sheekni tokko akka shunkurtaati shunkurtaan ogaaniifi qolola gubbaarraa haasan osumarraa haaftu maal taati booda ni dhumattiini gosti biyya Oromoo irraa bareeltu irraa afran qal'oo irraa ala keessaa galaani tiyyuma nama isin jiru bura kana lakkaa'e booda osootuma lakkooftu osumarraa haaftu maal taati ni dhumtii hin jirtu jechuudha. Gosa jechuun bar maquma abbaa keetii jechuun waggaa ilmaan lama sadii afurichi lakkaa'u. Kanaaf sheekotiin ajootu ofirraa dhiise jaa wanni gadi qilleensi as biyya waan qilleensa irratti miidiyaa irra deemu waan biyya alaatti olola biyya alaatti deemu namni keessatti waan qabne wooma ganda kana keessa jirtu wooma majlisa ilmii keessa jirtu wooma biyya keessa jirtu si'a wanti kun biyya jirtu waan jaldeessi dhagaa lafaa mureeti miti nyaataanii beekanii bire akkuma akka rool baasetti jawwee jalatti argee waan dhagaa jalaa yambar jeerra deebisee jiru. Gosummaan akkasi tuni akkuma Sheekh Usmaan Dhiisaa ittiin dhiyaatinaa firraa maqaan dawinaa isiniin geessanitti qabadhaa isii akkasirraa ammeessinaa. Tabiraa wanni isinii himu Sheekh Mahammad Rashiid yoo beekanii haraamis bargaamoon guddoon nama amata 100 jala guuree iskeetii jiru lafaan tokko taarikaan ani mufata eessaa dhageenyi deen ajaa'ibu sooddutti barsiisaa ture inninis zamanuma dhiyoo kana du'e darasaa Sheekh Muusaa Addeelleeti. Sheekh Muusaa Addeellee irra baratee gaara mul'ataan dhalatee sheewwatarfaa
شامو تبي تنمر شيخ وترفع إنسان سيكون شيخ تقول لهم بيتني شيخ شامو وترجع نما شيء أمو وترك أمو جربوا نذكره شيخ مديد ورجعتني شيخ مديدس ما يدلته الدنيا برسيسا ترى شيخ وترجع شيخ وترجع لين سنة كذا شيخ وترجع تقول بس أنا أمو جرب شيخ وترجع بيتني شامو وترجع بيتني بخاري زمنا شيخ وترجع كذا سنجني الرو ولا رو هذا برسنجني تجيني جلاره خنابو بيتون بيا شيخوتات بيا علمي اتبارتهم تبارو أبوار نقص أبوار كرا أبوار ترى لكتا جت سكمنا وانا جاي مسلم تو وانا كان سني من نال شيء ما ملون لي بيتني देखिए ना खुदा ने मनसर राम बक्कम में तत्ताऊ दिवहर रा शेर मामनूर जानी शेनी तो कोजीना बरेदान अरब बक्का वर्रा गोरे मुठी तलदे बक्की नित्ती कराशिसा तुरे ऐसी कराशिसा तुरे जा हुमे शेनी चाहते हैं कराशिसा इसरती इराब मिसाला लामिया तलाफान मुल्हत al-i'rab al-fiyal में अगर तो कोई इसरती करे आसमलाल बरजादी करे जो बच्चे तू गंदपुर रे जानी गंदले मकान निकल आते थे गाफा नमी दू करानी नमी यरो सुके से यरो तिनावी करानु सर नो वाला मासुद वाले नमी नावी कराऊ जी जीते जीते बिदाऊ से थे तू खखरानी फिल्मने नमन दिए बिसिले खनाफ amma wani ne sinin da mu gaba bina no so na so din ja amman tana kashe Usmani Hussein ne Sheikh Tokkotu Sheikh Muhammad Sani Jani bira Sheikh Muhammad Sani bai tani waro wata bisani waro ne hindu sheinukun abba da daga madisi su mane itu warabatu da chatu ma sai ta bai kawai da kai abba da lagada magan bishan wa ramat damale ifi bishan warabata dagan bishan warabatu abbado akasi ya chatu akasi tayina da wani nan ma sun tada mu gafa inni shayni nan ma gefun hasori sa biye kai sai bai kamala wani ne sa da hijan sa amma ko kannate da hijan shi ana hinta do shi tarayya ba gubar rute ko kannate male warra gafa yoro mu jelle da forza fi tariq khamtu buladunsa abbado qarsa mal janga qarsa calana kamal malirra gorsita yani wala lokaci da mu wala ne ba wala lokaci qarsa calana kai tun daga calana ka bisha wai sai na malirra gorsita yani tun wala lokaci karan sai ne ka kasu gari miki khanaf shekan gurgudda بيتنا علمي بيتنا وقال إثيوبيا تنبوت علمي ساني والجيش ورا شيخ آدم تولا والجيش رب رحمة أقول بشي آدم باللافات بنا صاحب شيء آدم تولا كعمري بالله واضوى لك كاوت ومت تربوبان سديقا واضوى لك كاوت نتنيرا سينا قابل شوري ديسني كتورا واي شيخوني غيث واري نسميه شيخا لمان تقو جرا شيخا بيكا بولا تقو شيخ عبد الرحمن شيخا جاني تقو شيخ بدري شيخا جاني جربون قبيلة كرايسني غارة من داخل خيسي قبيلة بيتني قبيلة كرايسني درجين غافة درجي سبفولة هرر كنا جيسني أكيد أجيسن جربون نموت سبي ورا أكايرو سكيستي سيبوي ومن سبي جاني تيجي خيستي إسال لمن كنابي شيخ تكون جربي مثلا جيه شيخ محمد علي وخان شيخ محمد چلن کو جاني چلن کو هنا أنا قاف إنسان كرايسني من ذا قبل أنا بندوتي من خطابة كاي خطابة بالجملة به علمي ليس خيسايات أرجع في فتنته فرائض من البرد هذا تكون فرائض البرد بروفا رتي مرتي وان اللي حصل عليه شامل وتريد دمر شيخ تكون شيخ محمد علي جاني يمكن مكان كي حقوسا شيخ محمد چلو کو جا تكا بلغة لغاية تنبكرة تيني رفنا ذري देख जाइल्मी न इल्मी देखो न इल्मी देखो मदालू बंदे हमने इल्मी न इल्मी बंदे मदालू बंदो शेयनु कुमाली जन्नत फकीह هذا الزمان ده شاموت حركة أبين وديمين مختصري في فتناء سخنان نقرأ شنان جنان شيخ يا نمشي أمو وتر حركة أبين كراسي سند عالي بيت فرقرون كبجين واني بسرعة چوات آبت أرابي دار ركت تيسي
faraa'ida sirriitti irraa baradheetu. Eessatti yeroo nu faraa'ida haasoo namni tokko tokko ati faraa'idni nama lama yoo jiru eessatti bartee faraa'idni eessatti bartee naa jedhan isa sana irratti qareeshee kakan. Abbaa Anas Gaaniin ilmi isaa ammallee Dirreedawaa jira. Sheekan akkanaa kanaa biyya kanatti qaraasisaa ture. Warra laangee warra diida abbaan wanni isinii jiru amma xumuraa wanni isinii dhaammadhu. Namni yoo tokkummaan qabaanne waan takka gahuu hin danda'u. Namni waan barannees waan takka gahuu hin danda'u. Namni waan hojjannees jijjiiramuu hin danda'u. Hojjetan malee ni jijjiiramanii. Sheekamiin immoo rabbi urii aadaa reessumaaf tokko kiyye wanni si jaajaarra salaamanii ittiin jee tokkuma ta'anii namaa dhufa wanni miskiinummaa taatanii hin jirti. Bakka ta'anii wanni namaa dhufa miskiinummaa malee ni jirti. Barachuun lafaati feeti. Jijjiiramuun hojjechuu feeti. Rabbi rooba isinii qaqallata kanaas rabbi rooba isinii haa kennu. Kan argan keessaas rabbi barakaa isinii haa kaayu. Wanni isinii dhaabbatu irra hedduun namaa wanni itti kasaaru gaafa naawii qaraanu dur waan nuti altan gurmooduu yoo ta'u gurmooduu dhiyeessan hin baafne hikmaa warri naawii ni beekan moorii gaafa qaraa'u jiddanii waan jiru dhiisanii kan jirre barbaaduun hayyummaa miti gowwummaadha. Wanni kun makmaafsa jedhanii makmaafsa jechuun maa kaana mawriduu khaasan wasta'imaanuhu aamman waan takka dhufee waa hedduu irratti himuu ta'u fakkeenyaaf miila lama qabaatanii muka tokko yaabbatan ogaa jedhan muka lama yaabbatan oguu jedhan wanni kun nama waa lama yaabbatu hunda rakiba faraseeni shuqqa duburuhu bilisweeni hundi asuma irratti himamaa deemu. Kanaaf makmaaksa wanni kun tarkul mawjuud wa talabul mafquud laysa min baabil hikma. Mootummaa jiru kana dhiisanii mootummaan jirre barbaaduun gowwummaa. Sheeka jiru dhiisanii sheekan jirre barbaaduun gowwummaa. Waan harkaa qabdu dhiiftee kan jirre barbaaduun gowwummaa. Talafaatiin fuudhatti tawfaatuu buuftee jaan. Amma dubbii kana akkanuma qabadhaa waan harkaa qabdan harkatti maradhaa jabeeffadhaa nama qabdanis gaafa dhabdan qofa amma sheexaa warri laangee sheexaa ni jaalata hedduu jaalata an jaalala laangee sheexaa jaalatu laaleefi sheexaan beekon anis akkasuma jaalata. Ammallee akkasumatti hin jaaladhaa baga jaalattan rabbilleen isaa jaalatumas. Wanni ani sheexaa du'aayin godhaaf rabbi jazaa haa kafalu. Biyya tanaaf hanga waggaa lamaan kana keessatti ni hojjete rabbi jazaa haa kafalu. Isinilleen yeroo abaar keessatti yeroo rakkoo keessatti hanga qabdanirra qabdanii waan qabdaniin bira dhaabbattanii gargaartanii ni deeman warkaa deema jettanii yaaddu isinillee rabbi jazaa isinii haa kafalu. Ammoo sheexaas bakka jiru san rabbi bakka as caaltu rabbi haa godhu. Isinilleen ka sheexaa caalu rabbi isinii haa godhu. Akka sheexaarra ilmi beeku fedhani. Sheexaas bakka dhaqe san وفوق كل جبل من الين جهاد القرآن ربي جهاد بيخا عنده قبا بيخما جرانغ ديمه بوكم سرب دغت كثير شيطان عمري سا كيستي علمي سا كيستي شباب درجه جما سا كيستي رب بركه ابو آمين جاب جنت جارتي غاري رب اخلو ilmaan gaggaaris rabbi haa kennu. Bakkatti deemu san bakka as caaltu rabbi haa godhu. Isinis nama isa caalu rabbi isin haa bakka haa buusu. Nama yoggaa musiibaan tokko yoggaa nama guutee beekudha. Allahumma ajirnii fi musiibatii jedhanii maal jedhan wakhlufnii khayran minhaa yaa rabbi musiibaa tiyya tana keessatti galataaf naa katabi. Khabar khaisa caalus bakka naa buusi jaarsi namarraa buusi jaartii namarraa buusi ilmi namarraa buusi akkana jedhanii kadhatan shari'aa deemee khaisa caalu rabbi isin haa qabu. Waldhaba rabbi isin irraa haa qabu. Waa dhabaas rabbi isin irraa haa qabu. Rabbi dhabaas rabbi isin irraa haa qabu. Wal dhaga'uu rabbi isin haa qabu. Wal jala deemuu rabbi isin haa qabu. Wal kabajuu rabbi isin haa qabu. Wal jaalachuu fi khaisuu bira jiru jaalachuu rabbi isin haa qabu. Kana hoggaan jiru tanii wal ka'ee dubbatu immoo akka namni duubaa sun illee argaadha. Inshaallah waa sadi nu baallama isin isheen. Usmaanis dabalatee waa sadi beellama isin isheen takka ta duraa yoo namni wal dhabe jiraate wal taasisuu beellama isin isheen.
yoo wanni badee jiraate tolchuu beellama isiniisen qabeenyaan ani har'a yoon fi qabeenya qabaachuu baadallee saahiban qabeenya qabuu qabaa ifiifillee nama baadiyyaa irraa rabbiin magaalaa fidee hanga xiqqoo takka harkaa hin qabaa isin duuban kaayyadhu waan karaa dhaabbatee fi rakkoo isin qabdan hunda anaa isinii xumura ta qabeenya anaa isin gargaara inshaallah namni sagalee tiyyatan dhaga'uus ani guyyaa gargaarsa laangee fi guyyaa tokko qofaan barzaafii tana jalatti yoo yaadattan ta'e raayyaa abbaa macaatii fi saahiban kiyya hedduu wajjin dhufnee asi gargaarsa gaafadhe malee takkaa naannoo kanaaf wooma na gaafatan bakka na gaafatanitti ani sanga humna tiyyaa gargaaruu malee gumaa taa'uu takkaan galfame dura wanni isinii garuu qabu. Gumaa tani beeytaniimi kannanii fudhachuu mijirtiimi harka wal bira kaachuu mijirtiimi asumaan sagalee tiyya namni sagalee tiyya tana dhagee hundi ani haga har'aatti xiqqoon qaburraa yoo nama na gargaaru dhabe waan karaa dhaabbatees anaa jaaree fixa majlisa bakka tanaa diigame deebisuudhaaf inshaallah si wajjin dhaabbanne namni jettan qoftiin agarsiisa harka beela biyya tana jirtuu fi qabeenyi biyya tana jiru gurguramuu diduudhaaf jecha yoo har'aan tana majlisni bakka tanaa diigame sun diigamee hafe wallahi qabeenya kiyya hundaadhaan ajjaaree majlisaa si deebisa. Takkittii dana anaaf beellama isinii seenaa Sheekh Usmaan namni qopheessaa ni mariisisaa nama barbaachisu hunda waan maallaqaa Sheekh Usmaan hin gaafannu. Sheekh Usmaan gaafanna maallaqa? Maallaqa Sheekh Usmaan gaafanna? Beekii kennu wallaalaniiti malee qarshi 10 fi 10 fi 5,000 maallaqa walitti qabnee baankii ijaarree jirra amma dura ni beeytaniini yoo isin akkasi beekuu baattan maallaqa kiyyaan qabu majlisa kana anaa ijaaree majlisni ni deebi'a majlisa takka yeroo nuti jirru keessa biyya kanatti hin dhaabbatin hin qaraasisin yoo asin dhaabbachuu baate jamaalanii kijibaanaan jaara takkittii kanaaf hin dhufe malee ani waan Sheekh Usmaan hin dubbatin dubbachuuf isin dhufne hojiidhaan hojjanna dubbii miti kunoo namni sagalee teenya tana dhageessan keessaa'u namni biyya tana himattan warri biyya Arabaa jirtan warri biyya Faranjii jirtan warreen biyya adda addaa jirtan maallaqa guddaa isinirraan barbaannu namni biyya Faranjii jiran doolaara 100 takkaarra barbaadu doolaara takkarra hanga 100 takkaatti irraan barbaadu nama biyya Arabaa jiru riyaala takkarra hanga riyaala 100 irraa barbaadu warra biyya tana rakkoo isaaniitis ni beeyna bar nuti yeroo biyyi tun har'a wanni isin itti jirtu yeroo nuti makiinaa bareedduudhaan keessa deemuu salfan yeroo nama fira keenya obboleeyyan kiyyaan ka wajjin daladhe dhufee bakka isaan jiranitti gargaaruu qaanfatu wallaahi biyyi tun sanirra jirti namni biyyi tun iyyachuun beeyne himachuun beeyne malee biyya beelarra jirtu waan majlisaa waan dandeeysan wanni isin bira dhaabbattanii tokkummaadhaan walii galuudhaan wal dhaga'uudhaan wal kabajuudhaan wal jala deemuun nu gargaara yoo isin qarshii takka baasuu baattan majlisa takkaa biyya kanatti hin dhaabin biyya kana dhaabnaa inshaallah yoo rabbi fedhe rabbi nu haa gargaaru rabbi tokko isin haa godhu rabbi wal jala isin haa oofu roobaas rabbi isin haa kennu namoota sagaleen tiyyatun bira ga'uu qabdu hundaan bira naa ga'an jaa wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dhumarratti ani seenaa majlisa laangee hin dhageenye amma dura anis jijjiirama kana achaan fiigaa jira jijjiirama amma jiru kana keessatti namni jijjiiramuu barbaada guyyaa tokko sheekaa qaraasisutti wal goreen darasaa walirra teessu argee yaa sheeka kiyya
bikkaan silaatti qaraasisuu qabu qaraasisu jirta waa sadiin beellama siiseenaa jedhu dhaggeeffadhaa sirritti waa sadiin beellama seenee fi masjiida keessatti akkana walirra ta'anii qaraanii gaaddisa bakkatti qaraasimtu anaas si jaaraa ta'a kan jedhu lammaffaa kursiin irra taa'u laaleetiin kursii sheekan irra ta'anii qaraasisan ta biyya daraatiin ta biyya alaa qoradhu sanii sii bitaan jedhu sadaffaa maayikii ittiin qaraasisan kana ka ittiin qaalii biyya dana keessaa anaas si bitaan jedhu sheexaadhaaf achittiin bitaaf bakka inni jiru sanitti asitti immoo kanuma akkachi bitamee san asittis ni binna inshaallah warri agaarraa warri lukkuu kannitaniis ka hoolaa kannitaniis ka zingoo maal jettanii qorqorroo diidan bittaniis warri asitti darasaa osoo ifi beela jirtanii nyaachisaa jirtaniis rabbi isinirraa haa jaalatu anaa jecha nyaachiftan rabbi isinii anaajuu warra osoo ifi beela jiru nama nyaachisan rabbi jazaa isinii haa qabalu bulchoota keenyaa fi hooggantoota keenya warra as keessa jiru namni hoogganaa dura taa'u kabanye rabbiin irraa jijjiiru irraa illee jijjiiru namni Oromoon oguu makmaaf tokko jettu obboo gandaatu ejersaa laalaa caalaa jettu namni liqamambar ganda kanaa hin kabanye namni kantiinaa magaalaa kanaa kabanye Dr. Abiy Ahmed hin kabaju kabajaan asirraa wal deemtu nama isaan kana kabaje isaan kana dhagee isaan kana waan isaan jaanirraa fudhateetu mootummaa jijjiiramaa kabajamoo Dr. Abiy Ahmed isattu dhagaya ka isaan kana hin dhageenye sanis hin dhaga'u darbamaadha warra wal dhaga'u ka wal jala deemu ka waliin marihatu ka wajjin waa hojjetu ilkeen bakka takka jirtu waa cinina jaanis rabbis naa godhu inshallah ani waan dubbii miti hojiin isin gargaara assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh Bahkan iskele rawol wa tukarin daga duwarote agaramu bakka dihani kami kapara tasan murinda thore mudane tiwa wala gunanani asani thora wada saniya kadina mudemu thore ana inshallah akma khana nufis amni nama keenya karakate jiru fi abarne tada be jiru bakka hundatti angara binula biseni tajazullah akhirnya nisrindu takumura sedekah Yesus Adam tula Allah ya ramu gal betukijan jadi karena bodoh isaner rain degin isaner ran dapat sumber bagimana sini ke Yesus Adam terpilih nak jane turun khanin sa vi pichavi bohe batu arragala moti ke sanke sai jennan galanii booheen hidhiticha ajjeesanii ammoo kanniisni jirri kun akka ta'uu dura laalla hin ajjeesinaa jaaniiti akkasii irraa wal dhoorkanii ganamti yogguu as deebi'an jarri bakka faltii namaarra jiranii kanniisni boo jarri maa faltii namaarraa godhan raqarraa godhan mee koottaa bakka ol ga'ii dura dhayinaa jennaan jarri hafan sabsabaa wooti qumaa jira beenoo jarri yoo jennaan isin mootiin ajjeelne jennaan isin akka taatan laalleeti akkasii sammoota ajjeelne jennee dhufnee ja'an kanniisin kana wanni niin ja'uuf namni nama deemuu hin qabne alatti hafu namni imaama hin qabne alatti hafu yoo duraan hin beeynees namni duraan dubbiin hin galiniifis silaa kan galiniif waan jirtu kanam beeynees waan jiru wanni niin hangana dhibaayee biyya makkaatiin achi kutee dhufe kunoo tuutti hundinuu isa booda hafannaa karaa qabeenyaatiin isan gaafannu majliisani xumurraa waa hunda itti fufnaa ja'anii anis mari'adhee tan jirtu fillee ta fuulduraatis mariidhaan akkamit deemnaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa yogguu
نقوم ندين وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة آية إنه نوارة وأن المنى ما يرد درجة يعني آياتها ثم أنما عقلي نساء الرونا عقلي المنى ما خنقوتم تنمبر وجه بيجان مريانيت تنفت أكمل تغرتي خربو تنفت أكمل في النه تبودات أكمل سينا موجه مريدتي مري وجه تركام فنا أبان كيسان أنا حقافتان أنا أكا غند كيستي وني تكلين رد الدبي ونرجمي مجلس كيني أكمل تفتنا أكمل مجلس بكهنا تلچنا اتنا جبات داي أناتي تيسن الدبيا حركتو كون أكنا نگرسيسا تاتي مونتاني حركتو كون تاتي إسني بايتا إسني تاتي واني من أن سنينجي تاتي إسني واني شيخ جمال واني أرمتي أمني سنياسة تاتي مي خانتاني اللي خجراتو تاتي dirree xayyaaraa bakkaan jiru ni beeytanii ka dhukkuba itti taatee isinii gadda qashamte koottaa nabiyatti irraa haqi isaa irraa baasa hin taane naa isinirraa dhee balaanarraa haqqiftanii anaa ifirraa dhiqaa koottaa isin hatun isin hin quubsin sheexaan ilma kiyya bakkinni dhaqe kiyya bakkirraa deeme kiyya hawaasni kunis kiyya bakki hundinuu abbaan isii dha'an jala muree irra deddeebi'emmas ilma kiyya bakka jirut qoreen qeensa jalanarraa turuu hin ayyamu isaanii darasaa achi jirtu bakki inni jiru amma naa eegamuu qabdi tiifamuu qaba darasaan achi jirtu narraa hin beelayin kaasii narraa hin beelayin inninis narraa hin beelayin bakka jiru san nagee rabbitti na haa godhu bakka jiru nagee rabbitti na haa godhu khayri hundoonitti rabbi nu haa qabu rooba rabbi nu haa dhaqabu rooba rabbi nu haa dhaqabu muraada rabbi nu haa guutu akka niyyaatti waliin rabbi nu haa ta'u yaadaa muraada rabbi nu haa guutu akka niyyaatti waliin rabbi nu haa ta'u olomaa'ii biyya hunda keessatti wal geessu rabbi nu haa godhu diinii quuqamuu kana ganaallee isin keessa rabbi haa kaa'u warra diinii dhukkubu ganaallee rabbi isin haa taasisu alabaa teenya alabaa barakaa rabbi isin haa godhu alabaa barakaa rabbi isin haa godhu gara sawwanni isin yaasa eegaltee rajoon gara sawwanni keenya isin eegaltee maal jettan isin guyyaa addaatiin isin iddeebi waa gariin taniin gurratti isin hasaasuu ni jirti ta'ammaatun akka nama nuunoo maal jaajeen qaallichi guyyaa asawaa ooleeti kun waroo ana'ama kun isin hin jaajeeni ta hawaasaatii haasoo leeteessanillee haasoyne isin hangaan namaan tartiibaan dubbii jirtu fixee nama sheekaa isinii maal juu asittiin isinii asbeetee isinii wajjiin haasawu taatee darasaa isin akkasii abbaan keenya dhufeeti dubbii bareeddu nu haasa'u jettanii ganda qaariyaatti hin himtan dhageessanii harka kana qabadhaa taraata kara biyyal oo abbaan sagantaa'een haftee isinii wanni tabiro khayri hundoole rabbi nu haa qabu hamdu rabbi nurraa haa qabu yaada muraada rabbi nu haa guutu akka niyyaa teenyaatti wali rabbi nu haa ta'u rooba rabbi nu haa kan raamata rabbi nu haa kan raamata rabbi nu haa kan si'alii keenyaa nu keessatti argamaa anasumatti hin dhaabaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu Allahu akbar takbir आसमानी गरा शे अली अब्बालो तेरे जिंदबसा इन्हीं दुआई नरगोन उतेमा सदंता सबद गोलमते जिकी कामा विकल बिरन असतन विरजवातन अल्लाहु अकबर